Ekare abu edoiki Ikristayon lukothenti Antonilo Padua akaulo episcopilo Atulik kosoroti Right Reverend Dr. Joseph Echiru Oliach alimor Nyero kwape Emission loitetet aba kokoku ale mwela kayo Episcopi ngesi abu kilip Ikristayon apalar araut ikapirin kwape ayapunado kwana Emission jeno ndino aja sikaugina ya no aja sanlo gereta nyokwa ngene bebe idora pukore bala ka gire rogo ma dele ngara menya be ko na menya ngara menya ogo ma be gomia like mo me ko de kona yi salti do Nyero do Nyero so e kona kisboda ile mission lo pukore ara iwo ko yedo lo bala la subani ma mkere opidoro sakira nga awakira Yesu ebe aya kudura kila ndo laita jario sumambe gusa kejeja ijara na kapiriti hapo takiro adolula subalore adole sacerdote ya hii ore sakikaita kizna pololwa poloko ile laitenyo ake yalo liborakira sana ala suba liborakira ala suba lokwa Araun ne Yesu Kristo ne angine pande Minister lo chichi kanuka eibuga Kampala Chota Togabie Kabuye lo aboikit empi lo buku kumi Syndronius Okasai Opolot kwape epejenon lo angosi bib ngesi abu ilip Ikristayon aidar Emission ejok. This child must grow. Amen. Don't suffocate our child. Don't allow our child to suffer from washako. But don't make our father to carry the cross so that he can now start getting wrinkles. Na akolo arai MP na Beruko Kumi District Helen Christine Amongin Aporu ngesi abu Ishalamik Bishop Echiru kanu apupun ailipana itunga kaluko Nyero ekotenga yalama itoporo rikujunara abongokini airujasiti na Nyero yalama so noi Papa Bishop aina kiniso arere muna adumuni Antonio la Gayon lo Padua ikatunga ike Bishop ina katurobi yalama so Papa Bishop yalama atuitwile meri baby konye do iso kesira baby ane Emission lo St. Anthony lo Padua nesi etia kuntai ko St. Joseph Catholic Parish ngora ido Ikristayon lo Emissionin iare kalu kesi apotu ele kutu ialam kechkinga akaulona Araun ka adumun Emission lo tetet kotoma asubanu penu so kwape tata St. Joseph Catholic Parish ngora ijaiso alama noi mama soy buta nyora nara ya gita sapat ilakara sono so yalama sono etoro akirisia na iningo shano ipu konyado la para nena so kodanga yalama noi a long waited day has come to pass today jake da polans ayine be pole mi te Emission lo bota ayine be gale de Emission ku de to ne polo la polon ko nyarali panne pol yetere polans munato re Episcopi ngesi kobu owenik ikalia iare epeta kanuka TV East Herbert Paul Eyoku Nyero ko Kumi District.